Yesi kaze kuri mwese rero makuru kwibendera TV uyu munsi turi ku cyumweru tariki 30 werurwe muri uyu mwaka w'2025 amakuru birumvikana ribuze kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko turaza kwitsa ku mirongo y'imbere cyane mu rugamba turabwira ko muri teritwari ya Walikale imirwano yongeye kubura akaba ari imirwano ikomeye cyane ndetse akaba ari imirwano ikomeje gukoreshwamo twatudege tutagira abapilote ari two tuzwi nka drone turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nyuma turababwira ko mu ibanga rikomeye cyane igihugu cy'Ububirigi cyamaze kuvuga ko kigiye kumanuka gufata imibiri cyangwa se imirambo y'abasirikare babo bamaze kugwa mu rugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hanyuma turababwira ko Tshisekedi maze gusimbuka kudeta zigera ku ijana zose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hanyuma turaza kubabwira ko muri teritwari ya Rubero ubu hari imyiteguro ikomeye cyane Wazalendo bamaze guhabwa ibikoresho kuvuga intwaro zitandukanye ndetse kandi ngo barimo guhabwa imyitozo ikomeye kugira ngo bagiye guhangana n'abarwanyi umutwe wa 23 turaza kubabwira ko Lieutenant Colonel Wiringoma muvugizi wa 23 mu bijyanye na gisirikare yamaze guhabwa kazi n'akabyiniriro turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV kaze kuri mwese nizere ko ubwo mwamaze gukora like ukore like uterekeho like yawe hanyuma kandi niba uri na mushyashya no ku Ibendera TV ukore subscribe mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri notification yako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ubwo tuzaye twinjira muri studio tuje kubagezaho amakuru muhita amuyabona abita batwaye umwanya wo kujya gushakisha nguko byifashe rero nizere ko umuhari kandi mwamaze gutera agatebe kugira ngo dusangire aya makuru nitwa Mutarama nitwa Umukada nitwa byose mu by'uru rugendo abandi banyitana Kreti hanyuma ibitekerezo byanyu namwe muze kugenda mu biduha kugira ngo tubisangire kandi tubisangize n'abandi kaze mukanya n'amakuru ku buryo burambuye nizera ko ubwo mukanya nsanga bamaze gutereka like nizera ko nsanga nawe mushyashya hano ku Ibendera TV bamaze guterekaho subscribe yawe ikaze rero nta gutwara umwanya mukanya twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye Yesi kaze nanone kuri mwese aho mudukurikiye muherereye mbifurize kugira icyumweru cyiza birumvikana ubwo ni kubakizihiza hanyuma kandi abayisilamu namwe tubifurize kugira ibihe byiza hanyuma n'abandi mwese mudukurikira muherereye mu bice bitandukanye tubifurije kugira ibihe byiza ikaze rero mu buryo burambuye muri aya makuru hano ku Ibendera TV mwibanga rikomeye cyane Ababirigi bagiye kuza gutwara imirambo y'abasirikare babo bamaze kugwa mu ntambara aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingo ya biravugwa yuko abasirikare bagera kuri 11 bamaze kwitaba Imana mu mirwano irimo kubera hangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri teritwari ya Walikale abasirikare b'Ububirigi bakaba baraje mu mirwano mu bihe bitandukanye baje kurwana n'umutwe wa 23 bafatanyije n'igisirikare cya FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR
igihugu cy'Ububiligi cyakomeje kugenda gihakana ko nta basirikare bacyo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ndetse na bamwe mu bakuru b'igisirikare cy'Ububiligi bavuga yuko bohereje abasirikare 6 gusa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo gutanga imyitozo ya giparakomanda ndetse n'imyitozo yo gukoresha indege no kumanuka mu ndege, ngo baje gutanga imyitozo ku gisirikare cya FARDC. Magingo yariko tubabwira ndetse bimaze n'iminsi bivugwa abasirikare b'Ababiligi babarirwa muri 300 na 500 ngo bagiye binjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe ngo baje biyitirira ko ari abakozi baje mu bikorwa bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye, dore ko muri teritwari ya Walikale hari ibirombe byinshi by'Ababiligi bacukuramo amabuye y'agaciro. Kabivugwa rero ko muri teritwari ya Walikale ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose hamaze kugenda hakwirakwizwa abasirikare bashyika cyangwa se bagera kuri 400 b'igihugu cy'Ububiligi. Magingo yatuvugana rero ku munsi w'ejo hari hamaze kugenda hapfa abasirikare bagera muri 6 b'igihugu cy'Ububiligi. Mu ijoro ryatambutse rero biravugwa ko hamaze gupfa abandi 5, bose hamwe bakaba babarirwa ku basirikare 11 b'igihugu cy'Ububiligi bamaze kwitaba Imana. Amakuru rero aturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko igihugu cy'Ububiligi ngo cyaba kiri mu myiteguro n'imipango yo kuza gutwara aba basirikare bamaze kugenda abitaba Imana baguye muri iyi mirwano. Ibi ngibi cyakora ngo birimo gutegurwa no gukorwa mu ibanga rikomeye cyane. Biravugwa yuko ndetse ngo indege ishobora kuza gutwara aba basirikare mu rwego rwo kujijisha igomba kumanuka mu Bubiligi ikaza ikagwa mu gihugu cy'u Burundi, ikava mu Burundi izamuka yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gutwara iyi mibiri y'abanyakwigendera bamaze kugwa mu rugamba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ibintu birimo gukorwa mu ibanga rikomeye cyane, ngo ni ibintu biri gukorwa mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo amakuru atazajya hanze, ndetse kugira ngo ibi bintu bitazamenyekana ngo leta y'Ububiligi ikaba yagirana ibibazo bikomeye n'abaturage b'iki gihugu cy'Ububiligi, dore yuko leta y'Ububiligi ikomeza kugenda ihakana ukuzana abasirikare babo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abaturage b'igihugu cy'Ububiligi batabigiraho ikibazo bagatangira kotsa igitutu kuri leta yabo y'igihugu cy'Ububiligi. Ngibyo rero uko ibintu byifashe, narababwiye nti hano nzajya mbazanira amakuru y'ubwino, makuru utasanga ahandi uba ugomba kuyasanga hano ku Ibendera TV. Wahoze ambaza ku munsi w'ejo ariko amakuru mutugezaho muyakura hehe? Twebwe amakuru tuyakura ku isoko, tuba dufite imbone zacu zitandukanye, tuba dufite satelite zacu zitandukanye, ariko n'abanyamakuru bacu batandukanye tuba turabahanga mu byo gukurikirana amakuru, ubundi tukaza tukayabagezaho hano ku Ibendera TV. Twihuse rero reka twerekeze muri teritwari ya Walikale, ubwo tayari twinjiye ku mirongo y'urugamba. Ndagira ngo mbabwire ko yaba ku munsi w'ejo ndetse na magingo yangaya aha muri teritwari ya Walikale urugamba rwabaye urugamba rukomeje gufata intera. Magingo yatuvugana aha muri teritwari ya Walikale haramukiye imirwano ikomeye cyane, ndetse akaba ari imirwano irimo gukoreshwamo na drone, akaba ari imirwano irimo gukoreshwamo na drone rwose, za drone cyangwa se twa tudege tutagira abapilote, akaba arizo zirimo gukoreshwa mu mirwano irimo kubera ahangaha muri teritwari ya Walikale. Gusa magingo yatuvuga n'amakuru aturuka ahangaha aravuga ko abarwanya umutwe wa M23
izi drone bazimereye nabi bazirasa, ngo barimo kuzihabura rwose, barimo kuzimanura ndetse ngo bazimereye nabi cyane. Narakubwiye nti abamudahusha baye 23 bamaze kugera mu birindiro, nta kindi kintu n'iki na gitoya waza ubabwira, dore yuko kubijyanye no gupanga ama operasiyo, kubijyanye no kugira icyo bakora ibikorwa kubishyira mu ngiro n'utuntu twabo. Magingo yangaya rero tuvugana, doraho urugamba rurimo kubera, doraho imiriro yamaze gucana muri bice byegereye iyi teritwari ya Walikale ahitwa muri Mubi, no kuvuga centre ya Mubi, hegereye iyi teritwari ya Walikale cyangwa se hegereye umujyi wa Walikale. Magingo yangaya niho urugamba rurimo kubera. Ubu ngubu no kuvuga ngo imbunda mu kirere, imirabyo mu kirere, amasasu, sharing, ubu ngubu nibyo birimo gukora. Urugamba rwarambitswe hasi, bya bindi njya mbabwira ngo sharing zirimo guhanahana, bamwe bakubitamo abandi bohereza. Ubu ngubu icyo bita urusasu nibyo birimo kuganira, ibindi byose byacecetse. Urugamba rero rwakomeye muri centre ya Mubi, akaba ari urugamba rwahereye ku munsi w'ejo mu rukerera, masaha yo ku munsi w'ejo. Urugamba rwararamutse ruririrwa, ku mugoroba ruracumbika, ariko magingo yangaya rukaba rwongeye kubyuka. Barwanya umutwe wa 23 bakaba barimo kugenda ariko bakubita injuro abarwanya bo ku ruhande rwa FARDC, dore yuko FARDC ndetse na Wazalendo biravugwa yuko aribo barimo kurwana, ariko hari amakuru avuga yuko ngo barimo kwifatanya na gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ababirigi, gusa ngo bari kurwana bambaye imyenda imwe. Kubatandukanya bikaba ari ukureba umwe yirabura undi ari umwera cyangwa se ari inzobe, ugahita umenya aho uwo ngo yaturutse wundi. Finali rero ubu ngubu teritwari cyangwa se agace aha muri teritwari ya Walikale, imirwano ikaba ikomeje gufata intera iri hejuru, ndetse finali aka gace kitwa Mubi M23 ikaba ikageze kure igafata, kubera yuko magingo yangaya tuvugana abarwanya bo ku ruhande rwa FARDC ngo barimo kuyabangira ingata bagenda basubira inyuma. M23 rero ku kigero cya 80% ikaba yamaze kugenda yigarurira iyi centre ya Mubi. Centre ya Mubi abarwanya umutwe wa 23 bakaba bamaze kugenda abasa n'abayigarurira hafi mu kanya gatoya rwose, bashobora kuba bamaze kuyigarurira 100%. Abarwanyi ba FARDC ndetse nabo bafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa 23 biravugwa yuko ibikoresho bitandukanye bamaze kugenda ababita bakayabangira ingata, imbunda nini n'intoya rwose ngo bamaze kugenda babita bakayabangira ingata. Ngibyo rero uko byifashe ku mirongo y'urugamba muri teritwari ya Walikale. Mukanya ndaza twerekeze muri teritwari ya Rubero, naho mbabwire ko ibintu bitoroshye, ariko ni munyemerere dukubitire Kinshasa. Munyemerere twerekeze i Kinshasa, mbabwire yuko magingo yangaya uyu mugabo witwa Tshisekedi ngo amaze gusimbuka kudeta zigera ku 100 zose, kudeta zirenga 100. Tshisekedi Chirombo Felix asimbuka kudeta ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaza ko uyu mugabo yitwa Constant Mutamba, mugabo ukunze kugaragara avuga ibintu byinshi cyane, akaba rero ari we wamaze gutangaza yuko ngo uyu mugabo Tshisekedi amaze gusimbuka kudeta zirenga 100 zose zagiye zimugera amafuni zishaka kumuhirika
ku butegetsi bwo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo witwa Constant Mutamba kuri uyu wa gatandatu yatangaje ko abanzi ba Tshisekedi bagerageje kumuhirika ku butegetsi renga 100 bamuhora kuba ariwe perezida rukumbi ngo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wanze kugurisha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Constant Mutamba yakomeje agira ati umubyeyi wacu fashi betoni. Ubwo yashaka kuvuga Tshisekedi agira ati yafashe ubutegetsi biciye mu nzira zemewe n'amategeko, nta tegeko yigeze yica, nta tegeko yigeze ahonyora, ariko ngo abanzi bakomeje kugenda abamugabaho ibitero bya kudeta. Akaba rero ngo amaze kugabwaho kudeta zirenga 100 zose zishaka kumuhirika ku butegetsi. Ibingibi rero ni byagarutsweho n'uyu mugabo Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Constant Mutamba. Akaba icyakora uyu mugabo atigeze yerura ngo atangaze abashatse kwivugana Perezida Tshisekedi. Gusa uyu Perezida wa Kongo akaba yarakunze gushyira u Rwanda mu majwi yarushinja kuba inyuma y'ibitagenda neza byose muri iki igihugu. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire yuko amakuru angeraho aravuga yuko Ububiligi bwamaze kohereza abakomando barenga 500 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakomando barenga 500 bakaba bamaze koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo kuza guhangana n'ibitero cyangwa se mu rwego rwo kuza kwinjira mu mirwano n'abarwanya umutwe wa M23. Nyamara ariko makuru aturuka mu gihugu cy'Ububiligi akaba akomeje kugenda avuga yuko ibingibi bivugwa ari ibinyoma ngo byambaye ubusa, ariko andi makuru akavuga yuko impamvu leta y'Ububiligi ikomeje kugenda ihisha ibi bintu ari ukugira ngo abaturage b'igihugu cy'Ububiligi batotsa igitutu ku buyobozi babaza impamvu bazana abenegihugu b'iki gihugu mu mirwano irimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko batangiye no gupfa umusubirizo. Batangiye gupfa umusubirizo umunsi ku munsi, ndetse nabibabwiye ko mwibanga rikomeye cyane indege ishobora gusesekara ku munsi w'ejo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gutwara iyi mirambo y'abanyakwigendera b'Ububiligi bamaze kugwa mu mirwano irimo kubera aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tayari mu kanya gatoya ndaje mbabwire ku bijyanye n'izina ryamaze guhabwa Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi mu bya gisirikare wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23. Muraje rwose murebe mwumve akazina uyu mugabo yamaze kubatizwa, muraje mubyumve. Ubwo ni mu kanya gatoya, reka amfate akanya nsome kutuzi ubundi nze mbagezeho ibijyanye n'uyu mugabo. Mbibutse ko hakiri inkuru ivuga ku bijyanye n'imirwano irimo gutegurwa muri teritwari ya Rubero. Ubwo ntimujye kure, amakuru yo aracyahari. Yesi kaze nanone muri aya makuru ku Ibendera TV. Hanyuma ni munyemerere twerekeze ku bijyanye nuko umuvugizi w'igisirikare cya M23 yitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yamaze guhabwa izina ry'akabyiniriro n'abasirikare ba SADC bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo bahuraga n'aba abayobozi
ba Alliance Fleuve Congo kuri wa gatanu tariki ya 28 Werurwe muri mwaka w'ibihumbi 2023. Aba basirikare rero mu mashusho yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga bari kuganira ndetse bikaza no kurangira bifotozanyije n'uyu mwofisiye mukuru wa M23 ari we Lieutenant Colonel Wiringoma. Byaje kurangira aba basirikare bamuhaye akazina k'akabyiniriro bitewe nuko agaragara, bitewe n'imyitwarire ye, bitewe n'uburyo ibikorwa bye abyitwaramo. Abasirikare ba SADC rero bari bafite akanyamuneza mu maso, byagaragaraga ko bari bishimiye guhura na Lieutenant Colonel Wiringoma, abumvikanye bamwita Kwikri. Aba basirikare rero biganjemo abanyafrika y'Epfo n'abanyatanzania n'abandi bose bari muri SADC aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Lieutenant Colonel Wiringoma abamuhaye akazina k'akabyiniriro cyangwa se yabatijwe akazina n'aba bagabo bamwita Kwikri. Kwikri rero bishatse kuvuga vuba vuba, bikaba bisobanuye ko uyu mugabo ibye byose abikora vuba vuba cyangwa se yihuta. Akaba rero ariyo mpamvu aba bagabo bamaze kumuha akazina k'akabyiniriro ka Kwikri. Ngibyo rero ibyo reka tubirengeho, ubwira ko umwanya hano n'igihe kiba kirimo kugenda kihuta cyane. Bijyanye n'amakuru agaruka ku ngabo z'Ububiligi twamaze kubivuga, ahubwo ni munyemerere twerekeze muri teritwari ya Rubero. Tubabwire ko muri teritwari ya Rubero aha muri Butembo hamaze kugenda hapangwa operasiyo zikomeye cyane, operasiyo zo ku rwego rwo hejuru. Aba FARDC n'abazarendo batuye cyangwa se bari hano bakaba bamaze kugenda bahabwa ibirindiro, bakaba rero barimo guhabwa imyitozo ikomeye cyane, ndetse ngo barimo no guhabwa n'ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo minsi ya vuba abagabe ibitero ku barwanya umutwe wa M23. Wazarendo, FDLR na FARDC bamaze kugenda binjizwa mu mafunzo atandukanye ahangaha muri teritwari ya Rubero. Akaba ari ibikorwa birimo kubera muri centre ya Butembo. Aba Wazarendo nabo bari kumwe bakaba ngo bamaze gupangwa, bakaba barimo guhabwa imyitozo ikomeye kandi mwibanga rikomeye, bakaba barimo guhabwa ibikoresho bikomeye cyane. Aramakuru avuga yuko mu barimo gutanga imyitozo kuri aba basirikare harimo na zangabo z'Ububiligi zamaze koherezwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Wazarendo rero ngo barimo guhabwa imyitozo ikomeye cyane kabuhariwe kugira ngo bagire gute bajye ku rugamba kurwanya abarwanya umutwe wa M23. Akaba ari amakuru yamaze kumenyekana, aho mu byo ngo barimo guhabwamo imyitozo harimo no guhabwa imyitozo ijyanye no kumanukira mu mitaka bava mu ndege. Hakaba kandi ngo harimo n'imyitozo yo kugenda bagaba cyangwa se bakora uduco, no kuvuga kwago kugenda upanga za ambushi, ndetse kandi ngo harimo n'imyitozo yo kuba bakwagura cyangwa se bakoresha communication, bakora ama communication atandukanye kugira ngo babashe gukominikana mu gihe bari ku rugamba. Mu bindi barimo kwigishwa kandi ngo harimo no guhabwa amayeri ajyanye n'ukuntu bashobora kuba bagenda bajijisha mu gihe bari ku rugamba kugira ngo uwo bari guhangana nawe atabasha kuba yarabukwa. Ibi ngibi cyakora abarwanya umutwe wa M23 bakaba bamaze kugenda babivumbura, ndetse bakaba bavuga yuko nta kizabakanga, nta n'ikizabatera ubwoba. Bakavuga yuko ngo mu gihe yaba FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ingabo z'Ababiligi, yaba ingabo z'Abarundi,
yaba izo muri Afurika y'Epfo, yaba izo muri Tanzania, aho zizaturuka hose nta n'uyu n'umwe uzigera bakoma mu nkokora, ahubwo ko uzabagabaho ibitero nabo bazamwereka uko intama zambarwa. Ngibyo rero ibirimo kugenda bivugwa. Ubwo birumvikana abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba bamaze kugenda batanga romarike bavuga yuko uzagerageza kubagabaho ibitero mu birindiro byabo, icyo bazamwereka we azakibonesha amaso yombi, ndetse ngo bizamubera nk'urwibutso rutazigera rusibangana mu buzima bwe. Ngibyo rero updates ziba zirimo kuvugwa hirya no hino muri aya masaha. Ubwo byumvikane ko abadukurikira mwese tubashimira, ariko nyemerera nongere nkwibutse gukora like, nyemerera nongere nkwibutse gukora like, nongere nkwibutse kandi gukora subscribe ku Ibendera TV niba utari wayikora. Nongere kandi nkwibutse ko mu gihe ukora subscribe ukwiriye kwibuka gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita notification sign, kugira ngo ubwo tuzaya tugera muri studio amakuru ujye uhita uyabona byihuse 5 kuri 5. Reka rero dusoreza hanga amakuru twagarukagaho muri aya masaha. Ubwo ku mugoroba tuze gusubira mu makuru arabagezweho, ndetse kandi nizere ko ubwo mukomeza kugenda muduha n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tubisangire. Mwirirweho rero, mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi namwe bayisira mukomeze kugira umunsi mwiza. Ubwo gahunda za Ibendera TV zirakomeza, n'imirongo y'imbere ku rugamba n'amakuru atandukanye tuba tubagezaho. Mugire ibihe byiza.